twahunze duturutse mu mizinga, amazu yacu yarahiye, baratwirukana tujabuka tugenda tuja mu bisambu, turara mu bihuru badusangayo, turahava turazamuka tuhungira mu ikaye y'abasoda. Tumaze gushikaho ntitwahaboneye umutekano. Uyu munsi twakiriye impunzi zirenga 200, ariko kuva icyumweru gishize tumaze kwakira izirenga 600. Nk'uko mubizi ni impunzi ziza zidafite ikintu, zidafite imyenda, zidafite ibiryo. Rero nkatwe nk'ishyirahamwe rya Ezayi 61 ibyo tuyoboye, twabonye inkunga nkeya yo gufasha izi mpunzi. Nk'uko mubibona bahurira hano kuri 37e KDC, niho habaye nkaka. Ubwo turaza tukabafasha, tukabaha ibiryo kugira ngo bahamara nk'iminsi 2 cyangwa 3 bashaka ibyangombwa bakabona kuja ahandi. Turashimira abagira neza babidufashijemo. Adam Welsh ukorera mu itorero rya Christian Life Fellowship yakomeje kutugaragariza inkunga, duha amafaranga yo kubafasha, n'ubu dukomeje kubafasha, ndetse turateganya no kuzareba niba hari abandi bazaba bakiririya ruguru, duteganya kuzajayo. Ariko hano abantu ni benshi, bakomeze kuza batubwiye ko n'abandi bakiri inyuma. Rero turasaba imiryango yose mpuzamahanga kutwitaba no kutwiyambaza kugira ngo twaje gufatikanya.